Umuringo gukore hururu yo kurwanisa Ndwara Ezitarikuturira enkuyanja y'amashomero Sheema Speciality Lions Club ya Bushenyi hamwe n'eya Sheema hotireho n'amatendekero batandikira no gukora duyiro batambura kwetorora tawuni ya Kabohe bona bakorekerera ha medical camp kuza kumara ibiro bishatu ahari Emmanuel Church Kabohe. Ehureji eshakirwe Adrian Katsime mwebesa aho abashaho abahangu okurugo muri Uganda Cancer Institute hamwe na Ruharo bashoboriro kwa marwa obushambani hotireho no kuresa nibyo binegizo muro Ndwara Ezitarikuturira sawa mabere kansa obushire wa prostate konko mbyebye byona kansa y'umuragwanya nayo kusinga yo kwitaba charity za 20% is number 1 cancer yeteresere kucebera hano kandi kansa y'umuragwanya nenda nari ko bushambani 98% of akakoka kuzireta kasasanya bashija kihoko akatiho kana una hendera rwire kasa yo gushija cancer of the penis echaka chemicals okuyi rastafari instructions okurya ibintu biruke aho yatshomesa kandi yatugambira ngo ebe kukiza yo kureta kansa okuresa okunywa marwa okugira abashija ninga bakazi barenjira haryomwe nanguna za stress okugira stress nega nabyo niberetera cells zimwe zo mubiri kandi nazo zashoza ikibitashemerire kushoza abagambira habwaci batandikiraho campaign na munonga habukwatirina no kwera abantu okucebeza kare ahabo kuba ebyo nebitwenda gukora ntubikora twabatuye namagara wabo tine magaro rukushasha esente nanguno bwo kubozine nanguno bwo kuboyine byone byo kwenda kushomesa abantu tubakubasa no kubikora bwenu nintero muranga nimbeta abantu mwije twecebezereka kutino kucebeza kansa stage yo kubanza kansa stage ya kabiri ni ya kashatu bagira gurra ekira kugira ngo abantu batina batinire kimwe no kugamira ngo mwije mucebeze kubara kwenda konka batugambira rizoba ngo Molago Cancer Institute inena nebyoma ebirahanuya eba kucebera Ndwara bakareba seru za kanso mubiri ibyo yakabitaho abarukura Lion Clubs za Sheema bashoboje nshonge baretire bayegita abandi bono mu ihangariyo naho kuza no kutera umuranga abantu aho bwishire kikuru kufahamagara gabo bucerkare bayifasaizinga ninga ni batera umuranga changing a lifestyle ninga tuhindureho omukwaza yitu twege kutambura tureke kutamu motoka munonga obundi tukaganyirwamu okuwanisa indwara nk'ezo okucunduza nukoreko kw'endwara Ezitarikuturira nazisingire yo kuteganisa abakozi b'imirimo habokusibo mu office bashitame aho Daniel Tashobya yatera umuranga aha kibine gukora abakozi b'imirimo nore ubwiro bw'inyintu baturi bize kano shanga tutatunga kanya gukora exercises ni ntero umuranga buri muntu wena yabona umukozi w'umurimo yatari umukozi w'umurimo health is wealth amagara n'ikintu cyo bugiga munonga ntabwo eco ni mbetero umuranga umwe imbere ombindu nkebyo gukora exercises enkumi baragurwa misho baceberwa kansa z'ekabyona shikari hamwe na za pressure gashakwa Gerard tuguma muri Sheema aha wa Sky TV agensho.